Ziyawa ifringase kasi kawo uSister Bettina ngecephe kanti awazi kunekhova ezibalindile ngala abo gingers kabo hlinas ezinikela ama25 malanga ya ifringase having fun but that fun kawo isikhathinyana sona kwenzeka amawaza out isangasada isangajavisa amakwasa usangasa kawo kuva umuntu ifringase kawo. Ziyawa vandag maniga ngithi fringasi simele soswisa strong usibambe nabo mamas sithole enye ibhoze grand ishaye ngichinasi sithole isibhake ngembombi kuze kube maphansi yabona Friday ngiyafila kusoba mnandi siqinasa asivaye somplasha noma nekusobona jambas sofaka ngenyawo like uthathe trans ngiyakhathaze ngokubuya kathi safe like us. Ziyawa vandag maqala ngithi fringasi simele sophanda strong kumele chitheke igazi sipromeklela khona lezo shaye ngichilazi khona yokhapha ibhake vandag kuzoba maphansi yabona le Friday ngiyafila kuzophandeka siqinasa asivaye solungisa ikhala zethu sobona jambas singafaye ngenyawo inkundla zizofuna itrans bazocacela ukuthi akukho safe like us.